Praise Jesus. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu Migani We shall read in the book of Proverbs. igice cya gatatu umurongo wa gatanu kugera ku murongo wa gatandatu. We read chapter 3 verse 5 to 6. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe azaja akuyobora inzira unyuramo. It is in Proverbs chapter 3 from verse 5 to 6. Nk'uko pasiteri yabivuze, inyuma y'igiterane cy'abamama cyabaye mu kwezi kwa gatandatu niba nibuka neza, As pastor has mentioned, after the conference of married sisters in June, if I remember, abagabo baje gusunikwa n'umushumba kugira ngo nabo batunganye igiterane cyabo. so the married brothers also were pushed by the senior pastor to organize the other conference. Ibibazo umushumba Pastor Jean Pierre yavuze nibyo twese twibaza, tugiye kugikora kuko abamama bagikoze. So we all had the same question mark as Pastor Jean Pierre said, that we are going to imitate the married sisters. Ariko byaje kugaragara ko koko cari igitekerezo kivuye ku Mana cyuko abagabo nabo batunganya igiterane cyabo. So but we came to realize, understand that it is from God that the married brothers also can organize a conference. Twatangiye rero guhanahana ibitekerezo igihe cyaba cyiza cyo gutunganya icyo giterane. So we started gathering the ideas. Abagabo sinzi ngiyana ko Imana yaturemye twashize mu mibare cyane. So the men, we always calculate, maybe it is the way we are created. Bamwe bati igiterane cyaba mu kwa munani, mu kwa cenda, mu kwa 11, ndetse bamwe bati mu kwa 12. So some suggested to have the conference in August, others September, October. There are some who even suggested it in December. Ubwo twige twabara abana baraza gusubira mu mashuri mu kwa cenda, abantu bazaba bakeneye za minervare, ya mibare nyene y'abagabo baba. So it was due to the calculation of the school fees of our children going back at school in September. The men calculate everything. Ariko igitekerezo cyaje gutsinda mu tsinda ry'abagabo nuko kiba mbere yuko ibyo byose bibaho. But we also concluded, we all concluded that the conference must be before all such situation. Twari twabonye icy'abamama rero ko cagenze ingene bitabira inama z'ibiterane, ndetse tubona nuko Imana yabakoreye. So we came to see how God worked for the married sisters and how they could be together thinking and gathering the ideas. Twumva nanje numvaga ari uko bizagenda nk'uko icy'abadamu cagenze. So and I was expecting our conference to be similar to the one of married sisters. Ndaza kuvuga ku byo pastor atavuzeho ko byinshi yabivuzeho. So I will talk about what pastor didn't mention. Cyatangiye ishaka ari ryinshi mu bagabo. So we started with the zeal. Cyumweru ca mbere, cyumweru ca kabiri, ukabona ko abagabo batubyitayeho twese. So the first week, the second one, you could see all the married brothers were aware of it. Ariko icyumweru ca gatatu, ica kane natanguye kubona yuko tuzakenera ubuntu bukomeye cyane kugira ngo iterane cyacu kigende nkuko caraye kigenze. So but in the third and the fourth week, I could see that there we need much grace. Nk'umuntu wahuza ibikorwa by'iki giterane, nagomba kubona uko inama zagenze. Because I was the coordinator, I could evaluate all the meetings. Nta nama y'iki giterane yabarakozwe ngirenga abagabo 5. So there were no a meeting of over than 5 men. Nk'uko twari twabonye icy'abadamu ko cagenze pe baraterana ku cyumweru ndetse no mu mivyizi. But compared to the married sisters, they could gather on Sunday, even the weekdays. Aho hantu natangiye kugira ubwoba yuko igiterane gishobora kutazagenda nk'uko twabyifuzaga. So there I started to have the worry that the conference will not be okay as we expected. Mfatiye kuko nari nabonye icy'abadamu cyari cyagenze n'uburyo babyiteguriye. Due to the reference I made towards the conference of the married sisters. Ariko Imana yaje kuncyaha muri ico gihe.
But I was rebuked in that time by God. Imana inyereka ko nta kintu twitezeho muri iki giterane. So God showed me that He expected nothing from us in the conference. Ikintu yari yiteze kuri twe kwari uko twatera intambwe Imana ikazikorera igiterane kuko yari yaragambiriye ku bagabo. And what God wanted was us to step forward and He Himself do. That's what He planned for the married brothers. Niko byagenze rero, inama ko nabivuze ntabwo zakomeje kugenda uko zagenda rwose, ariko buri munsi nabona Imana ikora imirimo ku bijyanye n'igiterane cy'abagabo. So that's how things occurred. The meetings were not present, but I came to see that God was working for the conference. Ndibuka mbonye inama zitagenda neza, naje kubwira Jean Pierre ntese wakwimura inama yo kuwa gatanu tukayishyira kuwa gatandatu ko abantu bose bavuga ko kuwa gatanu baba bafite imirimo. So I remember that I suggested Pastor Jean Pierre to shift the meeting from Friday to Saturday, because at least it is where people have are not occupied by the job. Ariko umushumba yaje kumbwira ati se ibaza ikibazo ko ari umunsi. So the pastor asked me, do you think the problem is a day? Ariko naje kubona ko sinumva neza icyo ambwiye muri icyo gihe, narabyihoreye ndavuga nubwo umushumba afite uko abireba, ariko ikuru nuko namuhaye igitekerezo cy'uko inama twayimura tukayishyira kuwa gatandatu. So I could not understand, but I said it's up to him, maybe he has another view. But the suggestion of mine was to change the day of the meeting. Ejo mu gatondo ngeze hano, yesterday morning when I was here, hari nk'abantu bake bamaze kugera hano. There were a small number of attendees. Nafashe ifoto y'intebe imyiteguro yari kiragenda hano. So I took a picture of the chairs, how the preparation was. Isa n'ugomba kuyohereza ku rubuga kugira ngo ambwire abagabo ngo baze hakiri kare kugira ngo tuhagere hakiri kare. So I was to send a picture to the group of married brothers, encouraging them to come quickly. Ariko umutima w'ubwoba yuko amasaha twari twahanye nabona atarika asa nayubahirizwa, ntanguragira ubwoba igiterane kitari bugende neza. So and because it was over the time to start, I was filled with the worry that the conference will not be fine. Ndibuka nagiye kwandika message isa n'ubwira abagabo ntimuze tuhagere kare turebe imirimo w'Iteka ari budukorere kino gitondo. So I remember I tried to make a chart to share to the married brothers. You come and see how God is going to work for us in this morning. Giye kuyandika navuze nese ubuko ndi guhamagara abagabo hatagira baza nababwiye ngo Imana hari imirimo ikore muri kino gitondo biragenda bite. So but I had the worry, what if I invite them to see the works of God and God will not work for today? What will happen? Ariko rya jambo nyene Imana ko yakomeje kunjyaha ati nta kintu mbitezeho mwebwe, we tera intambwe mukora ibyo mugomba gukora ndabana namwe. But as God kept on rebuking me that we have to step forward and God is ready to work for us. Iyo message meje kuyandika nta gihe kinini cyaciye habasi batangura kuza, ariko ubwoba bukomeza kumana ubwoba bw'uko abantu batari buze nkuko tubyifuza. So I shared the message and later the visitors started to come. Soza rero Imana nta kintu yari yiteze ku bagabo muri iki giterane. So as I conclude, I came to see that God had no expectation to the married brothers. Icyo yifuza nuko dutera intambwe kandi abagabo Imana ndabashimira cyane bateye intambwe Imana idukorera imirimo idasanzwe. So but God wanted us to step forward and He works for us, and I take this opportunity to thank the married brothers as they stepped forward. God also worked for us. Ibyishimo nabonye hano ejo si ibyishimo dukunda kubona kenshi. So the joy I saw in this place yesterday was not usual. Nabonye abantu ku maso bose bakeye baseka kubera imirimo Imana yari ikorera hano hantu. So I saw everyone smiling and having joy due to the working of God at this place. Abamama baradufashe cyane muri iki giterane, bari barubuye worship, bakoze imirimo idasanzwe cyane. And the married sisters, they helped us so much as they were reading the worship and praise. Batumye igiterane kiba neza uko Imana yari yagiteguye. And they made a conference to be present as God planned. Ndongera gushimira abagabo cyane kuko nubwo izo nama zacu zitagenze uko twabyifuza, ariko warabona ku rubuga mu mihigo ndetse no guhigura yuko Imana iri nyuma y'abagabo. So I thank the married brothers, even if they didn't attend well the meetings, but I could see on the group chat they were active and even pledging and
feeling the pledges. Isomo nahakuye nuko igihe cyose dusunitswe n'itorero tugakurikira umutima w'itorero, The reason I learned is that when we follow the heart of the church, nubwo haba harimo imbogamizi nyinshi mu by'itorero ritubwira gukora, even if there are many challenges in what church pushes us to do, ndetse hari n'ibyo tubura mu by'itorero ridusaba, even having different lackings of what the church is telling us to do, dukwiye guhanga amaso cyane isezerano ry'Imana, we have to focus and to look to the promise of God kurushaho ibyo tubura ndetse n'ibyo tubona tutazabona, than focusing on the lackings and what the shortage of something. iyo niryo somo nabashoboye gukura muri iri giterane. That is the lesson I got from the conference. Shimira n'abitabiriye, mwumvise ubuhamya bw'abagabo bitabiriye igiterane, And thanking those who attended. I think you heard of the testimonies of them. byari ibintu bishimishije cyane kandi byanezereye buri muntu wese yari hano. It was very wonderful and pleasant to everyone who came to this place. Nibyo gushimira Uwiteka wakoze iyo mirimo yose. It is to thank God who worked all the works. Izera yuko no mu bindi mirimo yose tuzatunganya, Imana izakomeza kubana natwe. And I believe that God will always on our side in whatever we shall prepare. Murakoze cyane. Thank you very much.